Inshuminche hingwire injure kagwa nyenje mugombora yabo ambara yasigaye yashishe imihanda kandi ubwo hatabaturana betombwitwa ahabwo kuburwe imihanda yo koresa inkitwa abahinji bo muceri tibina ho kurabya emisiri yabo inkitwa abavuji ba boda boda twina ho kuraba hatuwaza kuraba nko mu rukuto ruraza bwambara no banza wayetororo jinja kusinga yo no rukuto kushanga ahameti yapacura haro rikuza kwikali bwambara emotoka pichi bwakire bwizire nizigwayo. Minisita w'emirimo mu kitongore cy'ebyenguto Fred Byamukama arebekireho mucange kandi yaraganisa ko bariyo no bakoresha kubasika okureba ngo enguto zizakorwa. Bataka kugikora mbere bikenza kubetererire betu y'urukuto rwitano rwa Kepson orurwakora abayunura baza kuruheza betu naho orakita mitoma na ruhinda urukuto rw'inonga munonga Uranyaragira abayunura okoze utaka huiroko barukore bale malimba kumaraka abantu babwambara batwira umweje muri Minisita zirengwa makaga aferirwa abantu babo no baza kutunga miliyoni 5 buraka abantu bafa nangwa umutakarebekire babi bakarebeka okati barete rifu no chairman yashora yaza kugisayinira kandi kinna president yagira ati family za ruzingira abantu baherezo kade 5 igira next week wakashatu minisa wazasabazi neza kuzileta Omugandi enguto ya chama yenje rwambukuza katunga eriko gita district ya Kitagwenda nibanda itandikire korwa kandi umunyeshengero Dorothy Nzibonera n'uwabitire mwamani gukurubwa kama yenje nebaho takarabaga mugurera taturaba mu muhanda gazi kube notera umutongo je yashira umwana gwawe imotoka bari yara wabo pichi bagumubyina ahe bakutwara shiringi 15 bakutwara ushinge umutwaro Mbwenu ntwire ibanza mu mutuma impamyi imihanda yone fire ko yingura banka yone fire konka mbwenu ngira ibanza rya Kamayenzi umuhanda bwije tukagera rwambu abantu babura kwambuka orutindo rwafa okutwariza hamwe imihanda ya district ya Kitagwenda kiriyo mu mberambe bito munyeshengero nagira unaija kwatanisa n'abandi bebembezi okureba ngo bataho buryo kandi ekitiriyo tukora namani ngabebembezi banyu no kugira ngo tukore tutega amani dufune za greda za new district abo kuba district sense yakani 16 kandi hari district yafunire greda konkitwe twine group y'intu ngaba members of parliament abakuruko mu district isyaga kugira ngo government ekurikirize tubaka twawari billion tutende byoma byo kukora imihanda Honorable Dorothy akaba yaraganise cwe kacunga umuhanda kugira ngo wakorera abanda kuko umuhanda ubona measuring 15 kilometers so hati yatkoreraho kilometers 5 asigara kilometers 10 zindi zitakozwe cwe kacunga Gashakwa Dano Basibye na Timothy Mushabi.